Biag Wenno Patay. Tinapalabas, nagrarana Delilah, Roldan, Vina ken Fatima iti pagadalan. Ket impakat namanen tinagalas nga ugali na. Pinanawan dagiti talo ni Fatima, ket napanda iti kantin. Ket dita nga inistorya ni Laila, tinaramid ken kuana idi ni Fatima. Iti matpasdek ni Solomon, nagtutulag da peryong ken dagiti kakadwana, alugubanda ni Michael ket patayenda. Ita gagayam, at tuyin tituloy tinubela tayo ana pauluan. Biag! Wenno Patay! Michael, ti grupo ni Peryong, luguban na ka kano? Anya? Sige ka kanwa! Luguban tayo! Lewan! Agsagana ka, Dante. Michael, aday tadan. Tira ka kanwa! Agaluto ka, Dante! Day tipek! Anya tinapasabak ditoy. Amay, sa dinotehan mo itay. Di ka timulong kada kami. Nakaturog at nga raw. Anay ko, anay. Abay, Binugbugnak ni Michael. taabay. Luguban mi kuma. Inabak na kami amin. Tatiak peso! Anya, Siglatan na talaga ka di alimbaigan. Sakit! Wendalton, timurad pa eh. Sige, ayaban nyo ditoy. Tasakti kalaban na. Michael, maglaban kayo kanukin ni Dalton. Talaga gayam adidak sartingan. Sige, labanak. Labanam? Ang mga nuabakan na kamanin. Labanak ni Dalton. Baik ka ditoy. Labanan ka matmuhan, Michael. Sakti kang wam. Kasta gayam ma. Sige, Dalton! Lumaban ka! Inulain ka talaga. May sakalan na koton no idilig ka niya. Yeah! Tira, Dalton! Danugan! Talaga tutupan ka na. Salbaga. Natun ba? Wanan! Talaga karkaridan na. Sana kaskin ka lang di makabak ka niya. Nabakan! Sunday uy. Naturog matin! Naturogan! Michael, umaykan. Huston. Nawananan ni Dalton itipot. Huston, Michael. Nabak ni Dalton? Nabak nabak ni Dalton? Ay, nabugbog. Awan, nabak. Tay ko ha. Ang sakit ti sagak. Datong kulusan tito lang ko. Ay, sos. Dalton, kasano tayo tan? Nalay nga talaga ni Michael. Asan nuwan na basamak neta. Mas daawak na unay. Peryong. Uray siyak. Mas dawak launay. Talaga alimahing. Di tayo ka baalanan. Ang mga isuntiak bali na pangulo tayo ditoy. Saan na mabalin? Sakpay lang ti Pangulo yo. Dalton. Anya nga tanulib atan tayo ni Michael. Patayan tayo. Bilip kami kan Michael. Michael, naglaing ka. Grabe tinamayam ka ni Dalton. Kas JT may parbangkan ko na. Naglaing ka nga glisi. Nasipot ka na imbag. Diyak kaya ti lumaban. Ngam labanak ida. Tapno maminggadan. Michael, kasanon ngay. Ang mga no paglalabanan na tayo manan ni Big Boss. Kat maabakak. Sigurado paltogan nak ni Big Boss. Agalibtak ka, Dante. Ken si putam ti garaw ti kalaban mo. Tapno masalak ni bam ti bagim. Adto'y ti pagsasangwan yun. Kabayatan ti pananguray yung kinibos. Ako rin ka man. Babae ka kadiwan no lalaki ka. Anyo? Kung nga
lalakin samat. Ikatan nyo man tipagan anay na takitaan tayo. Hoy! Saan dak abastusan ha? Saan aday tapaltog yun ti pagkarit yung kanya? Amang ano di mama? Ada kami ti bodyguard ni Big Boss. Ah. Ha? Isu ka di naglalastog kayo? Ha? Na. Ah. Katawa. Kita inyo manday talangayo. Mabalin nyo mat nga ilang mang dagita paltog yun ti sikat yun. Ngam nakaparang dakit din. Tapno niya. Tapno makita ti tao, adi paltog kayo, ha? Siyempre bodyguard na kami ni Big Boss. Isuanas ka na nakarwarte paltong me. Tapno, nalaka, ngayrwar me, no adda kabusor. Anya? Awan na. Awan pa'y gayam ti amuyo iti panagpaltog. Sa ita, naglalastog kayo? Namumiti pa nagpaltog Sika, Abay, nalaing ka? Tanya ti panagkunayo, ha? Tumboy! Kahit mo sa mati mapaltog na. Di ka nagpalastog pa'y. Ang mga ano di mo pa'y amu akalbitan tapaltog mo. Na. Agore ka. Nakaarit ka matan. Tapisan mong kide. Tapisan na tatumboy. Di kay agkibaltang. Tamang ano tutupan kayo. Ano talaga ka ba alam? Sige man, naglaban ta. Naglawat iparaangan ti mansyon na paglabanan ta. Kahit ba? Nya! Naglastog ka matan? Anday! Tinibab nakmatan. Asos! Anday ko. Di kay aging lalaing. Tawan mo't gayam amuyo. Bugbugan tayo dito atong boy! Sige man. Naglaing man. Asos! Di kay aging lalastog. Ha! Kaputa bodyguard na kayo ni boss. Tapno amuyo. Nabayag akon ang nagpapaaikin ni Boss Solomon. Noan niya ti kabailan nyo. Kabailak mo. Nawatan nyo. Hoy! Naglastugan. Sakman titibabong takita tilay mo. Anay ko. Nagsakitan. Anay! Saan dak akarkaritan ko naklangarudan. Anay. Gaputang kas iti kinuna. Kabailak ti kabailan nyo. Ha? Ang mga nalalaingak paingamda kayo. Ha? Boss, naglastog dagiti kakaduma. Bodyguard mo gayam dagi jay. Juan, iso dati pinusga ka bodyguard ko. Tamakitak ti kinaturad da. Makaisa makadakwada, boss. Gaputang madlaw nga agraramanda nga agigem iti paltog. Bayam lang, Doray. Kan may sa, may atikas jay. Tay ipakpakita dati paltog da. Tapno agbuteng ti tao kadakwada. Sige. Ngambagaan nyo ida nga big boss. Tanong umay da dito eh. Didak pakpakitaan iti kinalastog. Tamangan numatibab kumanan ida. Kaya't mo sa Juan, tinibab mo ida? Dua kadakwada ti tinibab ko, boss. Ngamin, kaya't dakmatan at tapisan. Ilaylayat na titapis na. Ngam ino na ako na. Anya? Inikak lang arudin ida iti meriendada. Bastusan dakpay lang. Sige. Bayam tabagak ida, Doray. Nadyak nakapagtagpal. Ang mga nuti-nutupak ti karit da kanya kalaban. Kinarit da ka? Wan, boss. Apay nga rod, di mo ida tinutupan. Nakapagtagpalak na itay, boss. Ngam iti sumaruno akaritan da. Ha? Tutupak idan. Big Boss. Jak kayat tinaramid yo. Inton maminsan. Jak kayat abastusan yo ni Doray. Big Boss. No awan ni Doray. Awan met timangay aywan iti anak ko. Mawatan nyo! Juan, Big Boss. Di kay agin lalaing. No isurot kayo dito'y mansyon ko.
Taamangan nusukatan kayo a bodyguard ko. Uwan, Big Boss! Sana na maulit! Oh, anya! Kumusta ti apit yung itabulan? Nasayat, senyor! Ado, tinapit mo eh. Tama, senyor! Sige! Nasayat launay. Amuyon ti paganurutak. Ket jak kayat alabsingan nyo. Uwan, senyor! Nasayat! No nagagat kayo, ket ado ti maapit yo. Agsaya at kayo mat. Ang basit ti apit yo, gaputa sadot kayo. Awan ti ipay ko a bonus yo. Uwan, senyor! Sige! Tay talaang ti bagak. Dakkel tinapastrak yo ita. Maragsakan ako nay. Wan, senyor. Sige, tapno di umat kunaen, ikang kayo iti bonus. Tunggal trabahador dito asyenda, may kan iti bonus at 30% iti sweldo na. Wan, senyor. Katdak kalabanag dayta kada kami at trabahadoryo. Aramidak daytoy, tapno saan nga agsadot-sadot dagiti trabahador dito asyenda. Nagagat da amin, senyor. Gaputa di da kaya ti maikat iti trabaho. Kan amuda meten ti paganurutan nyo. Nasayat launay. Ala, isaga namon ti kwarta nga alaek, kahera. Wan, senyor. Aday ito, Big Boss! Isarak yan ti kotseyo! Adda ka dinalipatan nyo! Umay kulay tagas ti kwartayo, duray! Ha? Sige Big Boss! Oh, makamu ka ni tinay ito kwarta. Antoy, awatam. Sige, boss. Nagyan mo na. At di tanti sweldo, ma? Ken ti kwartayo ko ni Fatima. Uwan, boss. Nagyan mo na kamanan. Nakitak ti laban mo, Michael. Ket nakitak, akabalamon timang salaknib iti bagim. Wen boss ansat. Kabalakon. Ngem kasanon ni Dante. Ti bagim ti panunutem, Michael. Saan at ti sabali a tao? Sana mabalin kanyak ti kasta, boss ansat. Takas kada kayo kinimang pitong. Insak sakit dak. Prenotektaran dak. Iso akas tamat ti aramidak. Nasayat a tao ni Dante. Kat nakapsot pa lang nga makilaban. Basit pa'y ti amuna. Isuro mo ka na yun. Dayta ti maitulong mo kenkwana, Michael. Ansot! Ayan ka din ni Big Boss. Rimwarda ka dagiti bodyguard na. Anya? Bodyguard na. Wendalton. Siya, tinaytan na. Nga maapay di na kinsurot. Kan may sa? Apay yak among at dagayang bodyguard na. Gaputa turog ka. Ah, Dayta la umininom iti arak. Kan matmaturog ter aramidam. ah, Agalwan ka, Dalton. Ang mga nukela at amat na ka. Anyamat nagasasawam. Ang mga nagsublikan akas iti sigod. Agbalin kalangan agagangay abalod. Imposible. Among Dalton. Tilastog akas ken ka. Saan nga agpaot iti nangatong ayan na. Nga, Pagamuan, takalato amatnag. Nasakit day jay, Dalton. Nang runa, no day ta ulom ti umuna, ngagdiso iti daga. apal mo na dahi ta kanya kansot. Gaputa nagsubli ka at agaluto. Huray tagaluto aklaan. Tanalalaingak ngam iti sika iti panakilaban. Nya, sige man, agrangit taman ka makita no, asino tinalalain ka na ta? Sige, Dalton. Awatag ti karit mo. Agrangat to. Asino ti mangabak iti panagranget da Dalton ken ansot. Gagayem. Di uliwan na denggan ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag! Wenno patay!
Tinapalabas. Inalukoy ni Peryong dagiti lima ang nakalaban ni Michael tapno lugubanda daytoy. Immanugot nga rod dagiti lima. Napasamak tiranget. Katagraman ni Dante nakilaban meten. Naabak ti grupo ni Peryong. Namuan ni Dalton tinapasamak. Ket pinayaban na ni Michael tapno aglaban damet. Saan ngay natrasan ni Michael? Tinaray na daytoy akinugtaran ket natumba ni Dalton. Nagtuloy tiranget da ket naabak ni Dalton. Iti panagdamag ni Dalton kiniansot no sa dino ti ayan ni Big Boss da. Ditaan ang rugi ang nagpinudot da. Aging ga kinarit ni Dalton niansot nga aglaban da. Itagagayam adtoy tituloy tinobela tayo na pauluan. Biyag! Wenno patay! Uray tagaluto aklang. Tanalalaingak ngam iti siga iti panakilaban. Anya? Sige man. Agrata. Tang makita tinalalaing ka na ta. Awatag ti karit mo. Sige. Agranget ta. Saan ka nga atrasan, Dalton? One. Mapantay di grounds. Nalawlaway niya paglabanan ta ansot. Ipakita mo kanya ka talaga analaing ka. Michael, aglablaban da boss ansot kan Dalton. Saan lata mamingga day ta, Dalton? Apay nga ta. Anya tiga po nang aglablaban da. Michael, natumban ni Dalton. Di nakabaalan ni Boss Ansot. Awanin. Saan na makatakder ni Dalton? Saan nga amin agundaway? Agad kukuhada. Napunwan akon. Saan na nakatakder ni Dalton? Iti panangkog tarmo kinkwana, boss ansot. Day ta tiganaban na. Limaing kayo kin ni Michael itirangat, boss ansot. Uray si ka, Dante. Naskan alumaing kamet. Tapno masalak ni Ibam tibagim. Wen, aginsayo ka na yon. Kasta tirumbang aramiden nyo. Dumakdagas ti aldaw. Iso akanayon ko ma, ang nakasagana kayo. Kasradyak patyan Peryong. Limaing diansot. Agraman daya Michael. Wala ro Dalton. Limaing da. Kasano na ito yan? Sana babalin. Nasken ama pukaw na. Patayin tayo ida. Wen, kasta daramidin tayo. Sana mabalin nga nalalaingam na tayo. Delikado tayo Dalton. Ang mga napaltugan na tayo ni Big Boss. Sana mabalin. Patayin tayo diya sino man ang nalalaingam na tayo. Adayo laonay da ito alukar. Adayo nga medyo simbolan. Daklan kano da ito'y alukar. Mangkita ak iti mabalin ko apagdagusan dito'y. Nalawak kano da ito'y nga ili. No pay kasta. Sa anak ang maupay. Sa pulak dito'y dananabogan. Tapat tiyag launay. Nga agdadan nadak kadananang. Katsapay lakna. Ta dito'y ti pakasapulak kadakwada. Oh, anya, Fatima. Ready kan inton bigat. Mangrugin ti eskwela yo. When, Donay? Sige, nasaya at mat. Say-saya atam ti eskwela ma. Iti kasta, maragsakan ni papamkan ka. Tati kayat na, makalpas ka iti panagadal mo. When Importante ti adal, Fatima. May mayat matlaang tayma ko na nga adda inadal na. Kasta ti ibagbaga daydi, mama. Anya aday di. Daydi, mama. Si kamot, saan pa'y anatay ni mamam? Natayan, Doray. Nabayagan, anatay. Malala. Saanan aday tati pagsaritaan ta. Ala, umay kan iji kusina, tamangan tan. Itay pa'y anakaluto ak. Nasaysaya at pay.
Kasano, Layla? Bina, agsisina tayo na. Mapanak iti classroom ko. Sige, Roldan. Ito lunchtime, ha? Agi-inuray tayo iti kantin. O sige. Win kas iti sigod nga aramidan tayo iti daklan. Agkakapangan tayo atalo. Adabalon ko. Inat-adok, iti kastama iraman kayo. Uray da kami kini Roldan. Adamat balon mi. O sige, agkikita tayong tungarodan iti kantin inton lunch. Kastagayam tinapasamak, Dalton. Well, Big Boss. Agin lalaing dahi nga ansot kastamat ka ni Michael. Kakaasi kami tinamayanda. No kasta nga rod. Awan sirbim. Big Boss, Kunak man no nalaing ka, Dalton. nalaingak, Big Boss. Apay nga rod nga inabak na kayo da Michael ken ansot. Tsambala ang Big Boss. Dalton. Agsubli ka iti ayan dagiti balod. Anya ti aramid kay Big Boss. Saan kan akayat? Big Boss. Mapan kan iti ayan dagiti padam apalod. Ta ijay ti kay mudingam. Anya? Big Boss. Awan sirbim. Sabli ka ba dito eh? Anya, inikat na ka na right hand na. Juan, nasakit tinakan mo. Apay ka no? Awan ka no ti Sirbik. At damat nga minan bodyguard na. Uray dala 5. Amukon wa sino dagiti bodyguard na. Dagiti menel la makilaban. Awan na muda makirakat. Kasano da ito yan, Dalton? Sa nababalin. Nasken ngagtali na udak na ta pangulio. Mas ka nadadati agturay, Dalton. Tapno saan ta matay? Ha? Hindi ka nito amabak tayo tilaban. Ang mga no, kanibusanan tan. Anya? Ang mga no patayin na tan, Big Boss. Tasan ka diya, kasta ti mapaspasamak. Paltugan na dagiti maabak iti laban. Abang ano? Saan ko ngayon tulong kamatay na? Isuanas ka namatay dansot kan Michael. Juan, nasayat launay tayo ta plano. Patayin tayo ita. Tapno na tayo lang tinalaing. Katno kasta ti mapasamak. Agbiag tayo. Saan tayo amatay? Michael, ada niya risaas ita hindi gani kanyak. Anya data? Nangag na ti saritaan da periyong kan Dalton. Anya tinagsaritaan da? Sikakan ni Boss Ansot, panggap da patayin. Anya? Delikado ti biyagyo kan ni Boss Ansot, Michael. Talagang awan tinasaya at nga aramid da. Aganad ka, Michael. Uray si kamat dante. Aganad kamat. Nas ka na may pakamo ka ni Boss Ansot da ito'y abanag. Iti kasta, maamuan na ti panggap da Dalton kenkwana. Nagagluto tayo. Anya? Kasta ti panggap da Dalton. Wen, Boss Ansot. Sige, inakon. Ang mga makita nak dito'y ni Big Boss. Sige. Katagyaman ak dante. Oo. Tiawanan ba'y na Dalton? Dakos gayam ti panggap da. Huh. Saan kang agbaligi? No addaman matay. Awan sa bali. No di da kayo. Nakaturugan dagiti padak abalad. Agraman ni Dante. Nakaturog na ten. Dagiti daddo makadakwada. Kat sakti sakit da. Apa kay bilangan dagani kan Dante.
Husto ti ko na kanyak day di mang pitong. Ngagpapan kinibus ansot. Sa anak amaawanan itinamnama. Ngagkita kami pa'y kiniroldan. Big Boss! Ada sa ngayon liyo. Ngamsan pa pinastrak dagiti gwardiya iti gate. Asino? Di ko siya damat. Sige. Pastrakan nyo ita. Isudan dagiti orayag asa nga iling. When Big Boss! Talaga gaya madakkel da ito ipasdek mo, Senyor Solomon. Wen, Don Bartolo. Amom ket, nasa makitipusta. Dayta, tiragsak ko iti biyag. Namuak na ito ipasdek mo. At ito'y ti pakangangayan, ti pustaan. Isungay mayak. Tako na da kala kwarta ti pusta ditoy. Udno da ita. Nukas tangarod. Kayat ko apadasan. Amom kat at daigam ko nga ubing. Ubing? No. Wan. Nalaing da ang makirangat. Maingal da. Nurangat ti pagsasaritaan. Kasta? Iso ang makipusta. Apay, manuti ka ba alam nga ipusta? Dakalagatad, Senyor Solomon. Riniw-riw. Kasta? Iso ang makipusta. Sige. Tutupak tikarit mo, Don Bartolo. Namuag ti aramidan nyo dito iso ang nag-interesa. Nukas na nga rod. Pagsaritaan tanong manuti pusta. Tigayat ko. Dua talaeng. Dagayat nga da sa balipaya makipusta. Ariglado. Michael, bilibak iti kabalam. Big Boss. Nakululima ka tao. Ang nalaing kamot gayam. Ibagakan kan tigagarak. At damangay apalaban dito'y pastek. Ket awan sa bali alumaban. No disi ka. Anya. Amo ka kabailan. Iso di nakpayan. Numaabak ka. Dakkel akwarta. Ti mapukaw ko. Ket day tabiyag mo ti kasukat na. Anya. Agsanay ka na impag. Gaputa iti mabiit. Maangayon ti palaban. Michael, agdanagak. Apay ngay asikat ti ilaban da. Nagubing ang kapailaeng. Apay, kabailam aya. Agdanagaking ka, Michael. Sobramot ni boss. Diablo talaga. Lumaban ako, Dante. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem. Di uliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika June Rebutazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!